Kublaya pibaro ngade imarina kashnong trajo ngade na laitera bat ngapriang sangubaya pibaro siya kani ke channel jonga laitera roots. Ale pibat nga nginya laitpit kaya kita kisentiu kiba compare hakaru kommi kidairu kijat sentiu kiba nga itenat hadian kitiu kulab. Kini kisentiu kimi bat po tang hakapor per em. Kawai ka bapen kemen bat mento yang nga. Kalong ba wat ladangam dan makna shibun kum kini kisentiu hakaper lajong. Ngala ban wan pet yet ni pet yabit tang na kini kikeper pat ba. Wan pi ya pet na jan. Kidai kisentiu ayu ki banga keren. Kidai ki tulip pi. Wow, pet ki fresh bah. Nga em kat bangayo iya kisentiu nga smart bah balik sma. Tang ba na kini ki tulip nga klem sma ubi pan. Nga itenat bah pat yaki baki pu pedang gini kisentiu barid. Kinang pen itenat syuk tapi long kumba pen bet sentiu ha ukiu hi. Padharut kilantia. Shani em ngilaban syam ya ki tulip hakipak hapreng ki surok badharut kilantia. Kibriyo bait sentiu hakum kane kapor per em tie ki kemen bah ban pet yap biet ban shonder bat ban ring film ya shibun ki sentiu bapu akni ki keper pat ba. Kamtam ya ki tulip ki bapu kerhai kat ni. Uni usentiu u compare pina ki wei. Namar na kisau ayom umi tang hakapor perem. Ngati ngaong ya uni usentiu ba udai ujai sentiu bajai tuo pi. Namar utia apok kendau baro lai ayom. Tang ba enda umi ipat hakapor perem ulong semat long sting bat ui kendit ben riu bah. Kamtam lelei hakapor ba upu sentiu. Henry tang hadin kendiat por ba uladep hu isla jong u ki yap jelop no. Tang ba syudan bok upen roy ki piat hapok kendau. Uni usentiu juyap jendu pi. Na shiten rai u tulip ngila ban yo ya shibon ki tulip. Ladang itung pen roy ken. Pioi kis ngau sarong bat pen iklau ya kajing babrio jongki hakani kajing be kal air. Kinong tung keper sentiu ti kilong kum ki artes pi. Kitung ya kini ki tulip haki bun rukom. Kum ya kini hang ni kila tung tang shirong tang baki kle bat ki wei pat ki jai sentiu barit ki babun rong. Iya hap hapat day. Kani ka keper hapadeng surok pat kinong tung keper sentiu kila tung ya bun jat ki tulip kitung ompang shirong hendra ya bun jat de kirong kidon kini kirong ki balik kiba purple nang ta kiba stem kiba longrong makhon kiba longrong sao bat kiba longrong pink de. Pila petu benya ya kini ki tulip lakir saudong da kini ki sipai barit ki badai kini ki sentiu rong violet. Na kata kadau kini ki tulip kim tieng ya kini ki kali bayai saudong jongki. Kaba itenat ya kini ki sentiu kalong ba om tang baki bun rong Henry baki don bun design ro. Nuksa kum kini ki baping hang ni pioi. Pet kisla sentiu kilong o shrong bah. Om tang karu komlong banga itenat Henry yakini ki rong ro.
Lada day karong ba pink, nay karong ba purple. Wat karong bali ru nga itanat tapi ya kurkom li. Ngadang yo I menta ya kum kani ka design uni utiulip. I kum ba syunyat rong day. Ish kini hang nepat balong rong so ni rong stem. Kisla sembok sentiu la long kum ba syudron ni syu ai rong yaki. Uni hang ne uba ping ulong simple karukom phu. Kat ba uni hang ne pat balik kisla sembok yo I. Kili pernah ibat itersiang kum kisner sim. Uni hang ne pat uba long rong marun. Uthok line stem na po ba itenan. Pet kipu kum kiti kulam ni kipioni. Kimi bun sertap kisla sembok sentiu. Kat ba uni hang nepat uba ping ulong shrong bah tapi. Ha kani kadaw lenong ngila ban yu iba don chibun kitiulip kibapu bat kiwei pat kijat sentiu. Kimi bat pu itenat lang ha kani kakandau. Klem ya don kajing bishni. Wat lada kia bun bat kia per makna. Kadon kajaka bat sebok ya baro bakin embat pu klem daya let thma. Pet benia abhamu. Man iwei pa iwei isentiu iper. Nrai haba kia pu langkum niepat. Kapan itenat ya baro kajaka. Bat ya kinong wan pet kai. Oh, pet kitiulip kibasau jengum. Kini hang ni, kim dai kibala thung khanang ne kibadang thung thamai. Henry kimi na kipiat barim. Ngalayap bit palat pi. Pet se hapo kidon ki design ki ba itenat ba. Enda pet community ngalai bang ket ba pi. Tang ba ngamla pi. Namar ba kimi hakakper pat ba. Nakata kadaw nganait persyang tiet no nadukan pi. Kini hang ni kidai badie hadukan. Tang bani kiram pi kumba shi hajar tengka pisa India tang shikum. Nakata kadaw ngawan wat no nakane kayau sentiu. Tang ba kini hang ni kimdai pi kitiulip. Kini hang ni kitiulip bat ki kamtad. Kador kadai praspa prapau tengka shikum. Ne shipau euro. Itenat umdai ndakle rongkum ni. Wow, kidan belai hang ni. Ngila banjiet bun rong. Bat kador ro ka kamtad hang ni. Saus pa prapau tengka. Ya shipau teli kisentiu. Ngati ngam sngau nang jiet syu pi. Ngasupit kaya kiwe kibriu bakitiet. Namar baki sentiu ki perdor. Nganit wat dia ki bakamtat pi. Kini hang ni kila kamtat. Bat kisyong dor san spa lai phau tengka ya ship hau teli. Pet se ka jingbun rong bat ka jingbun kat ne ngalai ngalaku aban tiet lut pi. Tang ba ngasem ba kidang rem dor pi nang ni. Wan pet kini hang ni kidang kamtat syu. Kador ka poi tang lai spa san phau tengka ya ship hau teli. Kini kirong bapen iiba ki iblat pi mo.
ngan jit no da kum no kum tu ngan jit da kini hang ni ba tho kle rong phi hato ngan dapit na jan ki itnan ne em ki itnan hi ngan shim na kini phi kadoro kabiang tang lai spa san phau tengka ya uni shikum la biang phi kat ni man bu kai hayin ani la jan klet ban shim kapisa batam ni ngampat hon phi ki khmat kiwe ki sentiu kidang phalang anda day bapa hu pisati ngelati dia kini baro oh kumta ngaklam yo iya kina do meneh ye kini ki barit hang ni anda yo ikum ni em ngadang kwa ban thiet shu phi ini ikong hang ni ithiet hado jing arkum itnat hi kita ki baping bat karukum khle rong jongki tang ba dang kham shong tat utu bathiet manga mentan phi ani pek kadai kasngi don bok jonga ngan khet eya kini na klaw na bata phi ban pendap lang bat kini banga thiet jet badai na klaw na bata om ni lei ban khet namar kim dei ba mi hak per pat ba ti tang katto shapang kini kitiu tulip ngakermen bapilaya itenan bye bye saya syongsuk baro pas ngau bawat klet ban subscribe hak channel jonga like tera roots bye kini day na kabenta jong phi